toliko ni važno kako mi igramo utorak, važno da mi 3 boda uzmemo. Ako treba biti krvavi 3 boda, onda ne bude krvavi 3 boda. Joe Šimunić zbog svojih izuzetnih patriotskih naboja, zbog svojih kvaliteta, zbog toga što je jedan od najboljih obrambenih igrača u Bundesligi, da zaslužio tu titulu. Međutim, eto tako, nije nikada bio izabran za najboljih igrača Hrvatske, a ja mu to želim da to bude ove godine. Joe Šimunić je jedan igrač koji plače kad svira nacionalna himna i Joe Šimunić je jedan igrač koji svojim pristupom na terenu, nije jedan igrač naravno, ali koji svojim pristupom na terenu ostavlja srce.